Nous sortons des sages à la con, comme on l'a vu dernièrement à Muyonzi, des pauvres petites gens, à la solde de Ngimbi Franck, qui vont à Muyonzi exhiber, voilà, nous sommes des sages. Et on vous l'a dit, qu'ils nous montrent l'hôpital de Muyonzi, qu'ils nous montrent déjà rien que l'hôpital, où ces sages sont soignés. Combien de vieux meurent là-bas, de cancer, de prostate, de tout, dans un hôpital mouroir. Et vous osez venir dire que les sages de Muyonzi demandent à ce que Sassou Nguesso Denis puisse continuer à leur faire souffrir. Kurben bar Muyonzi Moulele. Yalu yuka, yalu landa nkam kama dibareluha mulan kisasla. Luyari ben mene buri Muyonzi. Mpasi lumuke mono, mpital pe, bikol be balonga biope, mabula, mamalonga se mope, aloba kwis luwuna, mwa wuba ere mkanzolo, ka telem kiska lel ke, buba lere betu, tout ça que Sassou, ka badin président. Non. Non. Benenan soni. Ben lu terminer lel que non qui sas là ka continue mukulu sa diriger benenan soni songe be tu ma photo malupita la mukala façon mpasi lumu mona manyo malumu ke mono ngodir mu lombo bar Muyonzi Kilumbu qui a le 21 mars Zaklegu Manzo Yalu Palo Bakwis lu douce manzoko. Ben nous sa voté qui sas là, ben l'air ko kun choka na ba bem se bantiri. Mugena kuzonza na beno ya bala bwenza. Yina babantu net ba mabundu député ya lutete. Yandi lagi sabeton taman badaka kuvanda député yanu kuma ministre. Babilanga iko yandi salaga da lutete. Bubu ya yandike kuzonza ke bakele bame kuzwa basage bame kufabrike basage na zola que Sassou Nguesso continue yandi mabundu peut-être que na bambongo ina me kulabaka mais population générale na lutete kuna inki ba mabundu me salaka inki Sassou me sala samu na beno ki mata mochi keleve nina ina muge na kuzonza na beno ngeba na muntu aludima ngeba na muntu amfuati ngeba na muntu amadingu ngeba na muntu Muyonzi Beno nyonso façon muntu mochi Lumbu ya le 21 mars beno vanda na bainzo ya beno kwenda vote ve vote ya ike kaka ya luvunu ba liste électorale ke ya luvunu yina beno kwe ku vote même si beno vote ya ndive yani ke ku proclamer ba résultat ya luvunu si beno kwenda vote ve na bantoto ya nzenza bake kutala yao na yina yanke kwenda kutabula kuzonza ke muke mfumu yandi zaba kiandi ke kuvana mfumu ya mujibi donc beni kuwa veba ina kena kuzonza na beno ke beno kwenda vote na manima tangu Sasuke kulaba babake kutelama si beno telama bake sosa kaka kufwa beno faso bako na kufwa babantu mingi na pool ba ina kena kuzonza na beno ke bake kutelama samu na kwenda contester tangu Sassou vandi kufwa babantu na pool ba telamaka ve tibubi abame telamaka ve ba me kuzimbanaka alors que yake ba électeur abao ba kufwaka donc beno kundima ve le 21 mars modod ke kaka moshi beno kwenda kuvalider be beno tambulu ben basika ve beno vanda na bainzo ya beno ba kuza kubasisa beno na ngolo ve beno ndima kimfumu ya muyibi ina ve munanga badwine mabini masasu angwa munanga bamudiana sasu angwa munanga baru yimbongo ora sasu angwa munanga bauhuna balba Muyonzi oneka l'hôpital ya Makala l'hôpital ya Muyonzi monebe menu likolo ya Muyonzi
moneka lycée dia muyonsi lycée di tsamrie lycée ya mbi ya chamka ya burka bangwa munang bormu noa vin bormu kina barmu kina bona mwan mbosh sasu bona mwan damikolo mwan ngwamikolo Lydia ngwamikolo bisire kumuyonsi bona Rigobert Mabundu ko bana kulutete o bangwa munanga bakona diamko bangwa munanga bobanso bakondre diambu bobanso baelu yir diambu bakondre yir diambu asabe tu ma jeune mamuyonzi tu terminer tu kumulel ku benu bangurbe tu bakoba na kuncha muyonzi ma vote mope kilum ya makum zol na mos ngondi madi ngondi atat nguli mari ma vote mope zakle mu manzomenu zakle no mu manzomenu betu betbalba benu betu monwanzi tu monwana muyonsi kabaka l'hôpital ya Dibwete tout le monde wana muyonsi kabaka babikolo vya betbala tout le monde wana muyonsi kabaka nzili ya Dibwe saba ngurbu mu saba nseke bu pas mindia ngurbu ke bakke yark bindia kumbwasa ku pointe nzili ya Dibwe on peut tout bala tout l'air tout kunsama vote ma Mbosco kunsama vote ma Mbosco asa tout l'air tout bat babé tout baboko bakobana bakrebi banda isa yo bana na kibanda ya manyosi pasa manyosi mukilumbu ya makumzol na mosi mungondi madi ngondi atat mvuli mai pas ni banda tumo lelku benu babembe sa lupas manyosi lupas mankami lupas manyoka no bambos tu landa kunsia inso kusudi ya Kongo bambosi tu vutu mambosi ku nord ya Kongo tu bisire mwan mumbo sasungeso tu bisire bambos pa yibli mbongo zansi bambos parmo jusbatu kisalja bambos ungu jusbatu bambos bakobana kunkai pase mambos mamo bakobana kunkai kubwasa kumuyonsi kulutete kumadingu kulutima kuibiti kuponte bene babembe UK mbila me mwan benu mpongi mponga kakokona diamko mpongu monwanzi betu tiri bangurbe tu babamu makondisyon babwote nsamu yonsi babembo banso nsamu yonsi nsansiaki nsaingwe nsamabombo kubwansa kulu tete kunkai kulu dima kuponte be bobanso ku manzo tu ba mukilum jama kumzol na mosi mungondia tat tu bisre baze ba vote masasu mamwan mosi tu bisre yene kumanseke mukilum jama kumzol na mos mungondi mali yene kunsweke yene kununguba yene kumadesu tu bisre ma vote mope kilum jama kumzol na mosi banyos tu parsa banyos tu parsa banyos ngo mayongol mabetu manyosi banyos mayongol mabetu manyos tu parsa di bandia betu parsa mvula tu dumsa
manzasi tu dumsa mukilum diamakum zol na mosi mungondia tat kunza muyonsi kunza buansa kunza nkai kunza lutete kunza madim kunza ludima kunza ibit kunza pointe kunza tandla mvula biadi nen tu dumsa manzasi tu dumsa manyoka tu palsa manyosi mayongol mabetu babembe tu palsa munsia inso musudi ya Kongo mu bins mambosi kunsa mansi mabetu yukembila dimadi ntangu mu betna bentu benye mut 1 dimosi dimadi ntangu betna benu tu bene batu bakonwana nsia inso dimadi ntangu betna benu tu samre tu bene ku ibendi mosi ben batata ba mama bet ma jeune kas tu bisre bangwa munanga banuilie vindi ya mwan mombochi sasungeso tu bisre bangwa munanga bakondre diambo bakondre ku yikmu yonsi bangwa munanga bakondre kutunga zandia mu yonsi bangwa munanga vindi ya sasu barmuwe kwelanda maton malaka yukembila dimadi mpongi mwan benu ukobana ku Canada uru lela ku benba bembe banyos tu pasa mokilumbu ya makumzol na mosi mungondi madi ngom dia tatu tu bisle ma vote masasu zaklemu manzomenu ba mama batata bantwen ba jende amuyonsi bet bobanso unsayingwe unsakingwe unsiaki kuma bombo bet bobanso bendi mosi kuma nzo tuba ambosi bunku jusbatu bunku yimbongo ambosi banga kwibi bambosi banga kwibi betu bisre bambosi betu bisre banga kwibi kunza nsia betu usudi ya Kongo kuangeno lololo nkilusaka mbombatu kuangeno lololo nkilusaka mbombatu kuangeno lololo nkilusaka mbombatu mwampongi kakokona diamko mukilungia kaka